svako oslobodio. Gdje? Sad moraš da govoriš za sebe čuj. Kako ste živjeli, šta ste radili, kako ste... Boga mi svašta, šta je ko stigao, to je radio. Ovo poslije ratne godine kad su bile od 45. pa ovi su se našli otprilike oko 50. godine podvojili bili. Ili 49. ne znam tačno kako je bilo. Pa je poslije to prslo, pa se nalazi ona tamo, ona ovamo, uglavnom nekako se živelo. Malo po malo, uglavnom, došlo se bilo do lijepa života za kratko vreme. Gdje su radili tamo, u selu radili? Juso i Ferat, oni nisu radili niđe nikad. Samo su u selu radili? Poljoprivredom se bavili i drugo ništa radili nijesu. A Adem, on je iz Partizana, kako je došao, poslije je bio po preduzeća. Pa u ratno vreme on je bio Partizan, on je bio u preduzeća, ta jugoslovenska, ta put. Gdje je bio on? U Bosnu, ali u neđu drugo mjesto? Bio je i po Crnoj Gori, i po Beogradu, i ova centrala kad se radila ovdje, u Pozarište i tako to. I Hamčo, kad je došao iz vojske, i on je poslije sa babom, sa Ademom otišao, bio Zajednako su radili, je li? u Crnu Goru, gore. Na centralu, to je, kod Nikšića su radili tu centralu. Nikšiću? I tunele su napravili, je li? I Rahmetli Hamčo poslije je došao i otišao, pokupio dokumenti i otišao za Tursku. A 57. godine, jel da? 57. godine. 57. godine. Pravo je otišao u Brusu, jel da? Sa kačarima, sa ženom, sa decama. A Rahmetli Adem, on je iz Nikšića se prebacio u Beograd. U Beograd, tu nije radio, jel da? U Beograd. Bio nakon 29. novembar, pa poslije bio, to se malo onako preduzeće bilo, pa ga oni pripojili rad u preduzeću. I tu je poslije penziju steklo bio. Koliko godina je radio tamo u Beograd? U Beograd radio jedno 20 godina skoro, ako nije više. 20 godina. Pa ti pamtiš li i dedu i Piku? Ne. Arifu i... Ne pamtim ni jedno ni drugo. Nijedno, samo je Ljutvo je vidio, jel li? Ljutvo je dobro, on je stari 6 godina od mene. On je vidio, a vi niste bili. A ja i ne pamtim. Ovo pamtim, svija ovija. Drugi je. Od Rahmetli Jusa pa do današnjega dana to sve što se rađalo i tako. Kad je Hakija poginuo u selu... 57. godine u proleću. Jesi bio ti u selu? Jesi ti bio u selu? Jesi vidio? Ja sam bio 4. razred školje. U školu sam bio. A poslije si naučio, jel? A poslije, tako je to bilo. Tako su kazali, ha? Uglavnom to je bilo u proleće kad sam u Muruzi sivu, tad neđe oko... Maj mjesec. 7. 10. maja, tu ti je neđe to bilo otprilike. Oko Đurđevutne, mi vičemo, ovdje ono je 6. maja Đurđevdan, uglavnom, tu ti je to neđe bilo. Zbog Juso je bilo to, ali zašto je bilo to? Kako je bilo, kad se nešto nameća, znaš, ono se napravi to, sudbina Boža se vrši, što ono kažu. Hakija je, oni su go ženili, bili od 16 godina, 17, ne znam niko... Bio oženjen? Oženjen, pa poslije nema da to ženom dece 5-6 godina, ne znam nikoliko nabije za njim. A on je bio 19 godina kad je umro, tako znam ja. Znači 3 godine je bila, sa njim nema da dece. Pa poslije pušći. On poslije nađe tu u komšilu. Ona je ta žena što je poslije, on
ovu napudi, ovu ženu, pa poslije uze tu, a ona se bila, rekla to me Fajku Bačevcu, i tako da on poslije se moli, napudi, ni ja, besat je, ni ja jude, neki ovo, no. Rametljak je htjeo da je napudi, ali Juso, ne znate, Juso je bio, Juso i ajte. Imao je tvrdu glavu, što rekao pamti, da mu je ne moš pamet prelomiti, da bi, I tako se to poslije završilo. On poginu, Juso ostao tu nas sami, danas Jusova kuća zatvorena i ajde. Drugo? Uglavnom, ja verujem, eto, imamo vrijednija ljudi, sad, u našu omladinu. Ali tako, evo, Ljudvo će posvjedočiti, ja verujem da On je kazao, dosta je kazao. Tako vrijedan i dobar čovjek. Jeste bili nekad u Piskopovci, u Goloburdu? Znate li narodu naš Novovića, Otlen? Kako su živjeli, ko je živio tamo? Ovi u Piskopovce, Boga mi oni su bili najprije čipčije kod Rametlji Šačire. Pa poslije Šačir uzete i iseli, a ove petlače dovede jedno na koga Ruša, ja ga nisam zapamtio petlaču. A ta Ruša imao 5-6 sinova, ovi je mala Đelešanu mu pomoga poslije drugi svet. I Dautu i šta ja znam, te kupiše ovamo imanje, neku šumu su uzeli, tapu šuma bila. Pa krči, pa seči, pa rastura. Uglavnom, poslije su napravili bili imanje dobro i poslije su živjeli bogovi. Dok je Suljo bio starešina, to je bilo kao Suljova kuća. Suljo ti kažeš Sulejman Novolić, ali? To je Suljo. Suljo je bio Smajlov i Bajrov otac. Smajlov i Bajrov otac. Trojice braće je bio Suljo, Daut i Mumin. Ta Mumin, on se nije ženio nikako, Daut, on 40. Znam, Daut. 5. godine već čuo si. Jeste, ubili su. Ko su, partizani su ubili. Zašto su ubili, nemo? Hvala za ništa. On nije imao nikakvu krivicu, ali je imao jednog komšiju nerazdvojna druga. To ono kažu, dijelili iz Lojdo. Feho mu je bilo ime. Feho, od koja familija? Oni su od ovija Salković se prezjevali, a od ovija Hoćana iz Kruševaca bili. Hoćani su bili. Pa ta jedna kuća bila tu u Piskopovce i oni su družili i ta Feho, on je malo bio kad je propala bila Turska, Jugoslavija, ne znam. Jugoslavija. On je tu malo nešto samo se nakim prljavim poslovima bavio, ali nije to bilo za to da mora, neću, da mora to biti. To je sve bežalo poslije pobegni od partizana da se sklonu, oni dva se sklonili i sad jedan šahim crkvi naš je bio on. Naš čovjek tu iz Ljeskovika bio, ali bio komandir te jedinice koji su te begunce. Faik Bahtijarević? Terali, fatali, šta ja... Poznaješ li ti Faik Bahtijarević? Faik Bahtijarević. Jesi li čuo? Faik Bahtijarević. Faik Adjendu? Ne znam, on je bio gerilja, tako kazu. Ne poznaješ, jel da? Ne. Tamo. Hvala vi što si mi kazao. Sad završimo. I eto tako. I Daut i Feho su stradali, ali to je imala druga varijanta. Da garantujem ja tebe, na primjera radi. Ako ovaj mojega brata... Sad će ga završiti, hvala. Ako ovaj mojega